Ngiyalibingelela lonke namhlanje ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Nginanzelela ukubana bakhona abalalela bengemakhaya, abanye basemsebenzini, kanti khathesi kuyenzakala ukulalela umuntu esendleleni. Inkonzo yethu yanamhlanje ekuseni ngiyipha isihloko esithi sona kuyini engingakupha uJehova. Ngingamuphani uJehova. Ngithatha kwincwadi yesihlabelelo ngo-116 iverse ngelika 12 lapha umhlabeleli uthi yena ngiza kumnikani uJehova uThixo wami ngakho konke okuhle angenzela khona. Umhlabeleli lapha unanzelela ukubana uThixo kulezinto eziningi ezinhle amenzela zona. Abesezibuza ke umhlabeleli ukuthi ngakho konke lokho kuhle uThixo angenzela khona mina kuyini engizamenzela khona. Abadala bathi bona imkhondo yenanana besitsho ukubana okwenzela okuhle lawe uyabuyisela okuhle ukwenzela ukubana okuhle kubongane ngokuhle. So ke uthi pho mina ke phezu kwezinto zonke lezi uThixo ezinhle angipha zona kuyini engizakupha uThixo. Ake ngitsho ngamafitshane ukubana uThixo nguye owasidalayo ngomfanekiso wakhe. Akazange asenze nje saphonga kuba ngokuyizinto kodwa saba yi-special of creation ngomfanekiso wakhe. Esesenze ngomfanekiso wakhe umhlabeleli abesesithi ngomusa wakhe ongaka wangenza ngomfanekiso wakhe. Mina ke ngimbonga ngani kuyini engizamenzela khona ukubonga ukubekwa phakathi kwesigaba esikhulu esihle kangaka. Kanti ngaphandle kokubana senziwe ngomfanekiso wakhe uGenesis uthena esemdalile umuntu wamnika iposition isikhundla phezu kwakho konke ukubana abuse emhlabeni abe nguye ophatha amakhiye. Umhlabeleli ke abesesithi ngakho konke khonokho uThixo angenza khona ambeke esigabeni esiphezulu ngizakumenzelani na uThixo. Abesemdala emnika zonke izinto ezinhle esizibona khona apha emhlabeni. Umhlabeleli athena yena phezu kwenotho yonke uThixo asengiphe yona mina ngizakumenzelani na. Kanti siyakwazi ukubana isono sesingenile uSathane esethumbile wona lumhlaba wawuthumba wawugqilaza wawugalulisa wawucwilisa esonweni. Thixo wayithumela indodana yakhe ezelwe ngohlobo lwayo yodwa ukubana ibuye khona apha emhlabeni izosenyula izosikhipha phakathi kwechibi lezono. uThixo wathumela uJesu ukubana abe nguye olwa loSathane amehlule amlahlelele khatshana ukuze abantwana bakhe bakhululwe. uJesu wanika impilo yakhe wafa esiphambanweni efela ukubana athathe yakho indawo athathe eyami. Umhlabeleli abesesithi ngalokho okukhulu uJesu asesenzele khona wazinikela eyakhe impilo. Mina ke ngizamnikani ngalesi senzo uJesu asesenzile. Hlobo ezithandekayo nxa singahlala phansi sikhangele ukubana kukangakanani uThixo asenzele khona asibusisa ngakho. Ilanga uyalibasela empumalanga aligiqe lize liye entshonalanga likhanyise likhudumeze lenze konke okuhle kungalambadalo kungafanani lalokho kwenziwa nguZesa. Umhlabeleli abesesithi ke ngelanga lolele ndithola kungalambadalo kuyini mina uThixo engizakumenzela khona. Umoya wona lesiwuphefumulayo ioxygen iyangena emakhaleni yehle iye emaphatshini kuphume icarbon dioxide umoya omubi ongasafunekiyo emzimbeni.
i-nervous system yonale, ugetsi womzimba, ochaya ugijime uwodwa, ungazange uke uciche, uthi uyakhangela igazi elijuluka emthanjeni, lisiyale lale. Kunengi uThixo asibhilikica ngakho esenzela khona. Umhlabeleli abesesithi ngokungaka uThixo angenzela khona. Kuyini mina engizamenzela khona? Ngibonga kumbe ngibuyisela okuhle angenzela khona. Ake ngikhangele lapha ngilinganise o nginike indlela thina esenza ngayo. uThixo usenzile yakhe ingxenye, thina njengabantu kuyini esikwenzayo. Kule qula lokuqala engithi mina kulo alenzi lutho. Leli qula kalenzi lutho. Yilabana abangani bakhangela impilo ngolaka, bazondile ukuthi angazabe uyenza khonokho ngala ndaba ukuthi uThixo wenzeni, futhi omunye akaboni lokuthi uThixo wenzeni ngala ndaba, kaboni ngala sikhathi, lanxa engabona it doesn't care, avele kala ndaba yena kuphela vele kazihluphi ukuthi uThixo kukhona okuhle akwenzileyo. Uyaphonga ukhangele eceleni aziyele lapha afuna khona. Ungamtshela ukuthi kanti uThixo kodwa wena ukwenzela into ezinhle. Kufica kwangani uThixo uthanda izinto, uvuna lapha angahlanyelanga khona. Yena akukho afuna ukukunika uThixo, angathatha ukuthathayo azihambele kala ndaba lokuthi kuyini akwenanisela kuThixo ngalokhu okuhle uThixo amenzela khona. Ngolimi lwabafana indlela aziphatha ngayo uthi uThixo kachiyane lami, lanxa kukhona ngenzela khona angilani laye, kachiyane lami, angilasikhathi laye, ngoba yena uThixo uvuna lapha angahlanyelanga khona. Yilabana people who are ungrateful, abangabongiyo, abatshiwo nguPaul ebhalela uTimothy kuTimothy wesibili chapter 3 verse ngelika 2. Abantu balesi sikhathi, abantu bensuku ezikuzo, kuzaba ngabantu abangabongiyo, abantu abaziqakathekisayo, abantu abazithandayo, abantu abathanda imali, people who are full of themselves. Avele kabamnaka uThixo, kabananzi, kababongi, kabalasikhathi. Yibo labanentela iqula lokuqala alenzi lutho. Angaza uThixo wenze konke lokho, bona kabazihluphi, kabenzi lutho. Iqula lesibili yilabana abala ngomlomo kuphela. Basemlonyeni kodwa, bangambonga, bangambabaza, kodwa kube yinto yomlomo. uMateyu 15 ivesi ngelika 8 yilabana abathi ulapha uJesu uthi khona, lesi sizwe laba bantu basondela kimi ngomlomo kuphela, kodwa inhliziyo zabo zikhatshana lami. Bangikhonza ngeze, beqakathekisa zonke izinto abangazqakathekisa, kodwa ke inhliziyo zabo zingekho khonapho lapho abakhona. So ke leli qula lingani kukhanya ingani kukhona, kodwa ke okukhona kwakhona yinto engalamsebenzi. It's just empty, there is no substance. Yilabana abaphongu vala ngomlomo kuphela, ukuthi hayi ngomlomo bayakukhuluma, ngomlomo kukhona, kodwa inhliziyo zabo zikhatshana laye uThixo. Yilabana abazenzisayo, abachaye ingani kukhona kodwa khona kungekho. Yilabana isiphamaso, liyani into engiphonga uba ngumethuseli, ezichaya ingani khona yona ingekho. Yiyo lapho uMateyu ayichasisa lapha ukubana ngomlomo bayasondela, ngomlomo bayababaza, ngomlomo bayaqakathekisa. Yena uThixo abampha khona ngokusemlonyeni kuphela, kodwa kungala lutho olubambekayo. Inhliziyo zabo zikhatshana laye uThixo. So ke hlobo esithandekayo, sithe thina yena uThixo ukhulule konke, uphe konke, okuhle okubabazekayo, okumangalisayo, kodwa laba hayi, bavala ngomlomo kuphela, bavala ngamazwi kuphela, kodwa inhliziyo zabo zikhatshana loThixo. Kuphosa kufanane lokokuqala, ngoba lakho kakula lutho, kungaba lesiphamaso kodwa kakula lutho. So ke la kodwa yena umhlabeleli nxa ekukhangelisisa uzizwa elomthwalo,
ukuthi uThixo ongenzela into ezinhle kangaka, uThixo ondale ngomfanekiso wakhe, uThixo wathumela indodana yakhe ukungifela esiphambanweni, kuyini engamenzela khona na? Kuyini engakwenanisela ngakho ukuthi yena ukhiphe okuhle, mina ngimkhiphelani okuhle? Iqula lokuqala alikhiphi lutho, iqula lesibili likhipha kuphela ngomlomo kuphela, kodwa inhliziyo vele zingekho khonapho. Yilabana abaprethendayo, yilabana abalesimo sokungani kukhona kodwa khona kungekho. Iqula lesithathu sihlobo ezithandekayo yileliyani ngithi mina ngele part time. Kungaqalisa kukhona kuhamba hambe, kodwa ke phambili zingahlupha, zingabheda, batsho njalo abafana, zingabheda phambili, khona okhiyana kuyaphela kwangani vele kakuzange kube lobuhlobo. Yilokhiyana ku-seasonal, yilokhiyana ukuthi kukhona nxa kuthe kwaba mnandi, but kungatshintsha, hayi kuyabaleka kuswelakala. uMateyu lapha unika isibonelo senhlanyelo. Inhlanyelo zaba ngu-4, kodwa mina mfuna ukukhuluma ngale S3. Inhlanyelo yes3 nxa indaba ekhulunywa kuMateyu ngo-13 yawela emeveni, yamila, but yahluphana lameva, yakhathazana lameva, iyakhula ngapha, ukhula lalo liyakhula ngapha, iyakhula ngapha, ukhula lalo liyakhula ngapha, kwaze kwafika lapha sokukhulile konke, kodwa inhlanyelo yacaka yazi yaswela izithelo nxa ubala kuMateyu. Yikhona okhiyana ngithe kuyi-part time. I-presence ye ikhona, kodwa ingeyesikhatshana. Ayisiyo leyana ema kuze kube sekucineni, ayisiyo leyana ema ize ithele izithelo, yileyana ecakiswa ngameva, icakiswa lukhula, ngenxa ukuthi ukhula lalo luyayidlela, nxa ithi yadla lokhula liyadla kulomncintiswano omkhulu. Khona okhiyana kwenza inhlanyelo liyana ingabi safika ekucineni lapho kufanele iye khona, isuka ke icake iswele ukuthi izathela ithini izithelo, ize iye itshe ife ingabi lazithelo. Iye ngithi mina iyi-part time, ibikhona, kodwa ke yehluleke ukuyafika ekucineni ngenxa yokubana kube lokunye okuyibandezelayo, kulokunye okuyicakisayo, kulokunye okuncintisana layo, isweleke amandla okuma ize iyefika ekucineni. Ekukholweni izihlobo ezithandekayo bakhona abaqalisa kuhle, angahlabela, angachumayela, angahamba ezinkonzweni, angenza yonke into, kodwa nxa sokuthi kuyafika isikhathi sokuhlupheka, nxa sokuthi kufika isikhathi sobunzima, uyehluleka ukulumela ukholo lwakhe. Ukholo lwakhe iloliyana nxa ilanga lihlaba kumnandi, kungafika umqando ukholo lwakhe kalusekho. Ukholo lwakhe iloliyana ehlobo nxa kudliwa zonke izinto konke kumnandi, kodwa ebusika nxa kuqanda, ebusika nxa sokutshe amanzi, ebusika nxa sokulendlala, nxa sokulalesiyana isikhathi sokugulwa, sokulemkhuhlane, sokulanjwa, labana kade bethe hayi siyamnika konke, nxa sokufika zonezi izikhathi ezinzima, izikhathi ezibandezelayo, le igroup ye-part time iyachiyana lakho, ayimi ize iyefika ekucineni ngenxa yokubana ibikhona. Kodwa ke nxa sokufika khona phana ungayibala kuMateyu ngo-13 khona phana kuverse 22, ngenxa yokuthi kulomncintiswano, kulezinzima, kulezibandezelayo ezikhathazayo, hayi ukholo liyaphela lusale khonapho. Bakhona abantu abazalelwe enkonzweni, bahlala enkonzweni, kodwa kwafika umkhuhlane onzima, bagcine bephuma sebesiyatshaya amathambo.
bagcine sebephuma sebesiya ezinyangeni, bagcine sebephuma sebesiya zonke izinto esezikhatshana loThixo. Ubususithi hawu bekhonza izolo, kanti namhlanje sokutheni, sokufike sona siyana isikhathi sokubandezela, sokufike isikhathi sobuzima. Onika uThixo zihlobo ezithandekayo akamniki nxa izikhathi zivuma, kodwa la nxa isikhathi sesinzima, nxa sokukhona okubandezelayo okukhathazayo, ubuhlobo loThixo kufanele bume bunjalo buqinile. Yikho kutshiwo ngumhlabeleli nxa ezibuza lapha esithi kuyini engingakukhiphela uJehova, kuyini engingamnika khona. Akumelanga kuphele ngenxa yokuthi sokugulwa, ngenxa yokuthi imali isifuneka kwezinye indawo. Ubususithi nxa isifuneka kwezinye indawo eyokunika uThixo kangiselayo, kumbe nxa kuyikuthi ubuzinikele kuThixo, kodwa nxa sokufika ezinye ezimnandi ezikubizayo usutshayisa ngapha kuThixo, uThixo usela ndaba laye ngoba sokube khona okumnandi ofuna ukugijimisana lakho. Yiye ngithi mina yi-part-time relationship, khona okhiyana ukuzwanana laye lokuhambisana loThixo nxa kuphela isituation ikuvumela. Kodwa ke lapha sithi thina ubungane obunjalo abusibo bungane obugcweleyo, ngoba ngizinikile mina kuThixo, kodwa ngabuya ngazi withdraw, ngabuya ngazithatha ngazisusa kuThixo. Lapha umhlabeleli uthena ubungane obunjalo ayisibo bona yena abudingayo. Yena uhlupheka ngokuthi njengoba uThixo ezinikele kangaka, ufuna laye ukuthi athi match what God has given. Ufuna laye ukuthi anike utshiki lobhanqa, khonokho uThixo akukhiphileyo laye akhiphe ngokufananayo. Sithe thina esiphambanweni wazinikela yena wakhe wonke. So ugroup number 4 ngulwana owe wholehearted surrender, lwana ukuthi ngizinike mina wonke kuThixo wami. Asoze ngimnika amazwane amadolo asale phandle, angisoze ngimnika iminwe ingalo zisale phandle, angisoze ngimgelele inwele umzimba wonke usale phandle ngimnika inwele. Kodwa lapha nxa umhlabeleli edinga ukuthi kuyini engingakunika sibili kuzwakale kungene ukuthi khaqa, sithi thina yena wazinika yena wonke. So ke mina nxa ngidinga engingakunika uThixo, angimelanga ngime lo group 1 ohlathi vele mina kangila lutho, amelanga ngime lo group 2 onika ngomlomo kuphela, akumelanga ngime lo group 3 onika i-part time nxa izikhathi zivuma, kodwa ngifuna ukuthi ngime lo group 4 othi mina wami wonke, ngingena amazwane, ngingena amadolo, ngingene mina wonke wami ngizinike kuJesu. Utsho njalo umhlabeleli kumele ukuthi nginike sibili kulingane. Ugogo nxa ethenga inkukhu uyayibamba ilinganise, abuyayilinganise. Lalaba nababesenza i-barter trade waye compare ukuthi lo uthengisa lokho, mina ngifuna ukuthenga ngalokho, anike into elingana lalokho okuqondana lakho. So ipoint engiyakuyo lapha ukuthi nxa uJesu yena ezinike yena wonke, nxa uThixo yena esithande thina kangaka, so ke lathi nxa kuyikuthi sifuna ukuthi singene ebudlelwaneni obulinganayo, lathi kasimthandenini ngomoya wami wonke, ngenhliziyo yami yonke, ngengqondo yami yonke, ngizinikele mina wonke wami kuThixo ngenxa yokubana laye ungithande ngendlela emangalisayo. Isihlabelelo ngu50 ivesi ngelika 17 sichasisa lapha ukubana uThixo akwamukelayo yinhliziyo epheleleyo, yinhliziyo ezisolayo, yinhliziyo edabukileyo, ukubana ngizibone mina njengesoni, ngibone sibili ukuthi ngingumuntu ongafanelanga, ngibe sengizinikela mina wonke kuThixo, kuye ngithi total surrender into Jesus Christ, ukwenzela ukuthi yena abe sengithatha, angigezise, angingcwelise,
angenze ngifanele ukuba yindodana kumbe indodakazi yakhe. Ipoint lapha umhlabeleli uDavida nxa esechasisa uthena angeke aphongu ukupretenda, angeke aphongani ufuna ukuzichaya ingathi. uDavida uthena uzahlanike inhliziyo yakhe yonke kuThixo, anikele umoya wakhe wonke kuThixo. Hlobo ezithandekayo nxa kuyikuthi siyazibuza namhlanje ukuthi kuyini engakunika uThixo. Unganaka namaqhuda amabili lezikhukhukazi eziyi2. Unganaka imbuzi eyodwa lemve eyodwa kumbe inkomo ezingu8 kumbe uThixo akalambanga, akasweli lutho. Inkomo zonke emaqaqeni wonke, imchayeli lendlovu kungokwakhe. uThixo akasweli lutho, kasiyomyanga. Azatsho athena lanxa ngilambile akulanto engayicela kuwe. Into sibili uThixo ayiloyisa ukubana singavumelana ngayo. Khonokani kumlahlekela kwethu siwela esonweni. Singabantwana bakhe ngokudalwa, singabantwana bakhe ngokuzalwa. Kumele thina sivume ukuthi sisuke ebubini lapho sesingene khona, sizinikele sibuyele back ekhaya thina wethu wonke. Nxa uthi uyakhangela umfana lwano owalahlekayo okuluka 15, umfana lwano owalahlekayo wasuka wahamba wayezweni elikhatshana. Nxa wayebuyela ekhaya uyise kazange abe le ndaba ukuthi inkomo asuka lazo zingaphi, akazange abe le ndaba ukuthi imbuzi asuka lazo zingaphi, imali ayiphiwe yaya ngaphi. Uyise akwamukelayo wakwamukela ukuthi umntanami ubuyile, yikuthi umfana wakhetha ukuzibuyisela yena wakhe wonke ekhaya. Izigqoko ayisuke lazo zasezidabukile, kodwa uyise kakumhluphanga khona ukuthi akubongayo uyise ukuthi umntanakhe yena wonke wakhe uphendukile ekhaya. Hlobo ezithandekayo esingakunika uThixo kubongeke. Mina nginje, mina wonke wami, inhliziyo yami, ingqondo yami, umzimba wami wonke ngikunikele kuThixo, ngubuyisele kuThixo. Ekuseni kumbe emini kumbe ntambama nxa ngingancenga wena ozwayo, zibuyisele wena wonke kuThixo. Sitshontshiwe nguSathane, sithunjiwe nguSathane, kodwa ke uThixo onguye umnikazi wabantu uvula izandla emelele umntanakhe ozavuma ukubuyela kuye. Kungakhathekile isono ophile kiso, kungakhathalekile ububi ongene bubo, kodwa wena vuma ukubana ngilahlekile, ngazula ngakhatshana, vuma ukuzibuyisela kuThixo, ngoba uThixo uvule izandla emelele wena, emelele mina. Engingakunika kuThixo kubongeke, kuzwisiseke ukuthi mina wami wonke ngizibuyisele kuThixo, ngisuke ekulahlekeni, ngisuke esonweni, ngisuke ekuphileni loSathane, ngizinikele kuThixo. Ngifuna ukuthandaza, ncenga ukubana uThixo ancengane lawe lami, sivume ukubuyela ekhaya, sivume ukuzinikela kuThixo, sivume ukubana yena njengoba eziphile yena wonke, lathi siziphe thina sonke ukwenzela ukubana imkhondo yakhona yenanane, ngoba kunike umkhono la umnika umkhono. uJesu kunike impilo lawe umnike impilo. Baba wethu othandekayo okhona ezulwini lakhona apha elizweni, sizinikela kuwe Baba. Silahlekile, sazula, sangena esonweni, saphila ebubini. Baba othandekayo, siyakhangela, siyazisola ngesono esiphile kuso, ngobubi esiphile kubo, ngabangane ababi, ngezinto ezimbi. Sibuyela kuwe njengomnikazi wabantu. uJesu uziphile esiphambanweni, wanika impilo yakhe yonke, wafela thina. Baba othandekayo, sinike amandla lenhliziyo yokubana lathi sizinikele, sizibuyisele kuye thina wethu wonke, kungabi khona okusalayo, ukwenzela ukubana nxa umbuso wakho usiza Nkosi, sitsho sithi nasi Nkosi yethu ekade siyilindele, lawe usamukele ube nguThixo wethu, thina sibe ngabantu bakho. NgoJesu siyakhuleka, amen.